le chubai thar le chrome house kulikon tangin hre chang te voi tuna hian tun tuma hi chuanin voina kan assembly house kan MLA rual ten engene the Forest Conservation Amendment Act 2023 Act number 15 of 2023 kha Mizoram po man ve ni silatin Forest Minister puchaten resolution apluta chu han se khom leya opposition leader te purabad moite le ngeni pungun te hoten han se atopa thiam takin kan chief minister in aron conclude ipas vek me u antia ni kumni kalta kan pas lo na chan le pudoma winchu pudoma khanin up ngeni a parliamentarian thani na le thu sei thiam house leader ni na kharon proof amran khop me pudoma thu sei kashet assembly chu mo assembly pona sala pudoma thu sei kashet a chuan ka ei berpol thu sei thiam pati ber tum ani hial me theni a sei cho wa pudoman moi nai te karon sei chu MLF so karlai samni somni pathum kumtir lama he amendment act 2023 hi kan du lo na chan khaju act akha kan lan nei choka chu po he ta ngani a rules te guidelines te kan lan nei lawa engong tapin nge ni a detail akha kan shelawa chu a lom tura kan ngaya opposition le ruling ho khanin I lom tura ngai bang khan kan du lo tlang ni mea mar chu he kan zir chianga act po kan zir chianga chuan rules te guidelines kan zir chianga he Forest Conservation Amendment Act hi 2023 hi tribal te Kenyan tribal tele forest nga ho te tan forest ti chet na emo forest hisab ka ne son ang chi te ronti bong barna mohasat na mi siam thei tu ang act alo ni lova atum tak zo ka chu India rama I project te akal chak theng zo tu le pending renga omlo na turin hei hi central sarkarin anron pas hoang hi anon ti hoang hi kini pon kan pom ve la thani kan ram hi development ma ta kan ni a ma son tu kan wan nga ma chu da choni pom ve miang tin an ra khan e sei thiam kho me a chapo lo va tu se a bala lo va em prepare tha ti hriata pucha te ro kha chu am zo chunga background chair po kha chair boi me a pucha te chu pathang hi ni a tu sei lok thiam hi ni lo shim ma mal takin ka shave pucha te ve khat boxing kan endun to anti tia chong claim pani vur mai rul chata kan shim ma amaro chu tian koron play nga koron react chho do na pucha te po kha atira ami abi resolution anan chair chu chante an pas tu chante le hemi Forest Conservation Amendment Act a chair kha chon abla le tu ka Mizoram chair shim hi a har ve in assembly pechon ngeni nom bio har mai thei I thu ka tamam Mizoram chung he chon chuan pucha de ka chu ati lama chair kha pada claim do na chuan maro chu ato pa ran sei vele ka apuile fu sin thate thun sei ka karulu khoiber chu toite ron he ta pan pas to do na pas tura ron som do na ron sei chuan chang kang de sentence phatan sei chu he dan hian he amendment hian forest ti chinalam pangnelavin ease of business project tharatale kanram len namta na kan state tan po thatu project kha ti angai thin dona wangin chu harasalu to ka project ka rail to appending lo nan ease of doing business ka khami kha ei mani ti sei ka achang ka mati khop me ka kangwa ni puchate ka khlai ta ka chon chu wan chu sei thiam ngai poi ni lo ko sen kan pudo ma ta chu an sen thiam la le tu ka thu sei thiam
lu tuk te po hi nge ni an that lo pui ve tho ni na langa ma ro chu ve na pu do ma soi kha chu le kha thiam chu soi ko mai ti ka ko soi duwa an pas bo ro po a him oma a to ba khan MNF akati MNF kan ti ZPM MLA ho ka chorin pome an ti an pas an du ve ka opposition ho le ZPM lo zong kha chu an moi ni a technical chung takin an abstain ni chum je chu MLS somni nan pas lawa maro chu MLS somni pasal no rol takin an pas sa no nei no mo nei an dia nei ti khanum lawa ya yes ti ho kha ani ta ni ti kha kan sei duwa tuna an introduction atang kan ngai tha chawanga chuan ka du na huna ka ti chatanga ti to panga chun ko ran ti thela thin do ni chu a introduction lai kha kan ti phot chini la chome he dan to sana forest diversion thu nei la ape theina ani a chung ta chu forest ram ren kong e mobile kang kong surkha dina en kol ni khring chen na kalpo na poi mo te point 1 hectare khen thia theina thu ape ani ramtana line project poi mo road transmission line railway lines etc le ram hinna chungchang a poimo international border emo line of control or line of actual control atang a km za a omte ram hectare som chen in ven hinnan arural poimo dinnan te left-wing extremism affected area are defense-related project, paramilitary force tan are came. Emo public utility project hector na theng azao siam na tan mantur aroman forest land. Survey le exploration tan palzam relaxation hedan ti danglam ani nuwa guidelines answale a chuan exploration le survey chen khatte le thing zatheng ti theina chu central sarkar a khen ngai lovin state sarkar in phalna a phei to don bo ap pe thei to don boka sarkar pe thei na sarkar ani I'm called Ramo Punsanga for Sietla natural hazard local point Fala Zusun or some Podon Ali Osita Subang Sori Boina Yan Harry Solution that the Forest Conservation Amendment Act 2023 number 50 of 2023 stand apply to the whole of Mizoram a house zone taka hian min ngai to puya min sai ho sak le min pom pui turin taron yen ani e talome Speaker, the Forest Conservation Amendment Act 2023 number 50 of 2023 kan Forest Ministerin adopt storing house aron chapsuaka ukizia kan serta kan khan tanmen batan he thil serious tak ania zira sai ho storing kan material ho list of business de enkim hi ni zana kan man me ulova chu ran son nam nun tu ki ka lau khop maya he thil nam tan thil serious tak om ni ka heta bangin ai gan chen tam tak pechon ka chiam man me ulovan tia aminga leader di bagi ka do chiang ha na ra chu ta kam mu chen kha toi te han soi kan du ni he kan dan adopt tura ron so the Forest Conservation Amendment Act 2023
number 15 of 2023 นี่สมดีปฏิทารีสามดีสมดีปทุมกุมดีเลียงตาอาคารเฮฮาอุสายันลุงรัวตะกินคดีไรเจเจริเบนส์เลออปเปอร์เซอร์เบนส์ขันมิโซรามามันเวชีนี่เราดานเราว่ามันนี่ตีอินกันโลโน่เลยนี่กุมดีกับตาอาคารผู้สปีกกับอีดิ้งเรามาชูเตเดเวเรามาชูเต็นลุงรัวลินเฮดานนี่มิโซรามตาหิมโลกันที่ยาช่างเห็นกันง่ายะคดีไรอะออปเปอร์เซอร์เบนส์ชูการออปเปอร์เซอร์ลีดเดอร์คุยกันเฮาส์ลีดเดอร์นี่เป็นส่วนนี้สุรการข้ามินดูขบเราเอ็มเอมาเหตุยังดานชาโลฮีดูดาลนั้นสโซกินโจรัมบุมหัวกงโจลุยลุยเตปอนเนี่ยนั่นสโซกินกันรำตังกันรำตังหิมโลฮีกันดูดาลจุดนี้ตีนอาศัยสุรการที่กันดูดาลกันอันตีอังชีพวกข้ามินดูขบเราเนี่ยอาชันจูรำเล่นนำตังหิมโลฮีตาฟ้าอาศัยอันเนี้ยขัดยังเชี่ยข้างขัดยังไรกันเฮาส์ลีดเดอร์ผู้โจรัมทั้งอภัยเฮดานมิโซรัมตาหินโตเราฟังอินเซนจัลยันโลปัสมาเซงเรมนะเลมวันนะกันทำสิไปที่อินเดียสุรการินะอันซีอาArticle 371 G มังคังอินเฮียกันละดังที่ล้อมี ownership of land จุงซามาคันกันรำอันนี้เฮติยาเซนจัลยันอันดัวงาอันดันพอปัสอินเดียรัมสู้องกันเดียฟังกันอันดัวอันมังตุรีอดีตเราดิทีอินเฮฮาวสาเกยกุมฮิลยมตาคานินกันโนลเปียระบะสู้เมื่อวันนั้นเอา settlement บางส่วนกันดินพุทธิเงมโอกันเดียอามาจะ principal act ข้ากันเนี่ยนะสาขาจะก็สมเรียตปัสข้าอารมณ์นี่ตัวเสียเรียนนักทุกอาคารสาขาจะก็สมเรียตปรุจูนี่สมทุมมาลำปังอามีจูดังกันดิ้งตูตีขันเนี่ยอามันเป็น sexual นี่บางขันอันนู้นนี่บางขันกันสตันที่เดียบเบียดาโลโบกันลงที่ตัวขันนี่สู้มากันหันเราเอ็มที่ตั้งตัดมาเตอินเดียมาพวกไม่ป่วยหมอันยา Joint Parliamentary Committee ป่วยนาทีละลูกสภาเมมเบอร์สมดีประคาเดนเซสภาเมมเบอร์สมเต็นอุลุเอ็มมินอันซีละอันที่ยาสุดท้ายส่วนอัตโตปัจจุบันรถน้ำข้าอันนั้นเพรสเซนต์จุลายที่สมดีปลุกสามที่สมดีปฐุมลูกสภาปัสนิยาออกัสนี่เนี่ยรัฐสภาปัสนิตาขัดที่ยังอันนี้บางครั้งเกณฑ์ที่จนกันเสียส่วนไม่สบายนี่สมดีปฏิทารีสามที่สมดีปฐุมดูแล้วดูดาวนั้นกันเดียวันนี้ใช้เอ็มเชียเทรซรีเป็นสักการชุดตาการวันสอบเลต้าฮีการenvironment minister ข้าเราสวยนะเกี่ยวกับมีนักคนเป็นสาวอัพเฮลาเห็นเรามาลงโมกันตีนี่การ house ที่ดังเลยพวกฮีการนี้ขัดตั้งสวยเสียกันดูจูขัดตีลายอาเราอมเสียอาชักเราเสียอาสวย house ก็เป็นที่ผมเป็นสงการพวกเขาเป็นต้องขบเราดีอาชักเราดีให้จะตีมันโง่ไงนี่กงโซ่ไงนี่พอติดตัวนี่มาเสียหอยนี่ชับเบอร์อากันสวยเนี่ยกันรำกันทำให้หิมเราพลังเงินงี้เราใช้ส่วนกันอีกส่วนมีคอนฟิวส์ปัจจุบันผู้สปีกเกอร์ดีเวลาพวกยังกันพวกมาล้วนรังตันชาชูไม่รู้ชื่อบุญก็จะนั่งทางนี่จะนะบุญมาพวกกันเสียมันเราเสียงหัวเรากันเสียจุดเล็กกันตีเวลง่ายก็มีแค่เพียงที่ซีเรียสที่เอามีป่วยกันดีดีข้ามีการจังตัวนี้เสียงสวยประคัตค่ะกันสวยดูชู international border ที่ขลายจังหวัดสู้ตะเห็นด่านป้าสินะไอ้เฟกตัวจู international border จังหวัด KM จ่าทุยชูฮะมาstate สังกัดว่าที่นั่นนี่มั้ง obstruction ตัวนี้วัดให้เราตัวละ defense ที่นั่นนี่มั้ง road infrastructure นี่มั้งพวก central นี่นะดูค่ะมาละที่อันโททั้งคันออกมาจุดเด่นสำคัญสุดที่นะ international boundary ที่ KM จะสร้างสมดีเลยปนีมิโซรามินกันเลยช่วงบังกลาเทศจะทุ่มส่วนปนีเมียนมาจะดีเลยปนีกันนี่จุดที่ฮันเอ็นส่วนกันก็ฮันเอ็นส่วนกิโลเมตรจ้าอาศัยต้นตระก็ตายละมิโซรามปุ่มที่อันนี้กี่นั่นจุดที่อันส่วนนี้อย่างนี้
China kan mini sele soi kha chu an soi khan voinia development rel kalkong tu te kong pui dang tu te thil dang tam tak forest clearance le hasanam the hi kan chat phang ati lai khan enge mo kan ram tan a hin chian hem ti hi house a hian amu dan kan house ni tari bin se bin ko bin so ke ni kan pass pu yang asan chu kum ni em po thil ma khan kan du lo ni kong so po kan tu ni he house a hian lu ro takin tu ma khan in dia lo na mi su a chu kan lu mo thil ni kha ma se voin ya chabera kan chu na kan thak ta ma fa soi kan ni nge kan sir chia ga alo chata thut nge ka pelo chu bang chuan khongai takin speaker kan house leader hian soi fia ta sem central lam mit me kan ve tu nge a kan en chianga kan sir chianga alo chazo ka lo mle in ti ni chuan a chazo na mit khirula kan lu moi mayam ma se he housing lung wal e me solution kan adop khati la ya ommi so me pa kan thu nia ala za tha mai the ni chu bang chuan khongai takin speaker chu hai te chu kamai poi mo de ba kan minister zo tak soi kha kan ru thui tak thu ro se walin he house a kum bi pol yam lo kan lo no to kan lung wal e me ding le ve kan lung wal e me na ko in ya a chabel kan soi le ta hi zora mi da kil fe kan ngai ti kha kan soi du ani Assembly 10 Parliamentary Act lo du lo theina mo lo reject theina mo lo na theina mo an nei lova ma se India tan tu article 371G Parliamentary Act po ni se kan nam khoi le kan ram le lung chu cha ani chuan he ho sian thu le na kan le ani chu chu khiain kumnikal ta po khan kan power kan exercise atuna po hian kan power kan exercise le don chu ni mela kan exercise tung dan chu so yani to wa ka so thui zel lo nga chu wang chuan a parent act kha 1980 ha pass to lo nia he article 371G chu prospective effect ne ya 1986 no lam thila ni ti te po kha dik tho mai ma se amendment hi 1986 no lam ni tlatani 2023 amendment ania legal battle po hi fight don taila he host resolution hi achak vial karing dan shemi le dan thiam kan de na asita khan he bili umi khalta khan hela ya hin kan soya voina kan house leader ne po hi thu sai ton do na khan apoi mo e ma wangin hun po hi ka khom lo de wa ka khop lo de wa mi pen be la nga yang ti ke kha soi hian khan ya tin heta soi na hian kan en bi te pani nang ma soi bok si lo wa pui man ta la fi ti re ni bok si lo wa atia ti chu tu a hian china group leader na soita sorry leader of opposition na soita ang khan alo thatar ta thut nge ni ya kan thut na lama zira achalo hela ma thata ne ni khati la pe kha chuanin sa kho zale na do dal tu te poka doro na atang no vek tur ang te pokhan kan group leader thu soina elle thek na ko bel zan tile elle vek thek to wa kha ni sia tu chu ma bo hian khan kan nai thata kan khan voina kan soi ho tur hun hi nga so pu speaker chomala ma kan soi khan to mi na ya member te kha ni jan chu kan neng rei ko mai a thop tu te po an rim chu tiang chu ani a chu ban chon tun chuma he bill amendment hi article 371G tu nei na kan nei na banga ke mani kan ram kan vel him theina akha mi hmang khan amasa khan kan lo no to ti lo ni se he chuan Mizoram zimzim te international boundary tanga kilometer za ani chuan akhoi lai ama hen kan hum zo lo bang e chuan chon hi kan tan la chalo zo kan ma so na tho na atan mun ning da tu ani na chin chin ma se hey tunai na in thil la do pakhat chu mene ko kal ko nga hlu nim ho tura ta ring po FIR and submit ani chu diang khop chu ani line he amendment hi lo pass sai la he zo men an hmanga nga kan ta nin a chaber don mi ke ni chu
hey cùng tắm làm thế lâu thì tổ lâu mà cùng đấy có con tổ lâu mấy thầy tiếng hay hao sáng con lâu chút là tổ lâu mấy thầy còn mấy thầy bốc tiếng căn tầm cũng cho bôi nó đầy khép lâu mấy thầy mà sẽ hè lắm chứ là cal dẻo đâu này chứ còn xuân sáng tháng thế ôm nó ra là cần lắm thu này nó rẻ cần này lâu em này party thế lệ rum nuôi na India số khác in ren na khan in ren him na chỉ là thằng này thắt tật anh khan chan thắt tật mày 371G kan này ya kami Hmang khan ni som ni le padi khariat sam ni la som ni ya ko khan ngol alo ni to wa thì kan mua speaker phalnein forest minister puchaten resolution aron puluta kan selok do chu pu zam te kan speaker hi por view amalang ai hian amo abe khatina nia kan threwa speaker ve khamina nia a zei ru khop me a neutral khop me ti ka soi do a thil han kondak vel hi a background in azir ve ran boka i ngani zei takin a kondak shim neutral takin a kondaka vena te pokha i kan opposition member te kan opposition leader te ale MLA dang te pon se kha i gentleman lu tu ka i zaidam lu tu ka department social ngai te chu heta changpon social vero ante punguna te pe choni klema in la kol khong ve do turen duwa ma se pu inge kan tiang pon speaker puzam te chu a gentleman ko me a gentleman of ang khan apal su the big lo hun ta ka chon re thak thau ti ko se duwa pon speaker han fak vele ram ram duwa chuan ti khan se chowa chuan a se nu khan tu tenge kan speaker kan sei kan pom me do nge kan sei ho do te an tia sei ngai lo mi ngai don mi ngai lo in tim pe pas me la ron ti chau vel ta a sei kha tha en tia sei chau ta tu chu opposition leader khan aron sei phota thiam takin aron seya chu ta pu aron sei le a môn này cho nó xây lệ hiện bắt thum tên là ăn xây khá cần thiết tổ chú cùng ní lệ cầu ta khan sở khár mà sa khan đúng rồi đấy mình he amendment bill môn chú có thể là chung bill này chú he amendment bill acta siam tu ra kan du lo vek ani sia ek atinge kan du le tak thut atinge tha kan tia winia kan house leader Ula do makan chief minister ngai pokha a por adu lo por nia maro chu tu na ngat ngai du la si ti khan ron deu so pura ba ru mo phei ka choinin a central line thum lo lu tu go central sokara tlak thum deu nan te pon in ti ben ani lo mo se ula te kha ti vela pon in sela kha chu kan set photo chu parliament ate assembly floor ate choinin anin au nom na a thuak an exercise sa hei advocate ho na ko ta chen tha te po kan hai bol vel am do lek henin MLA ro te po kha win chuan an bol ak ngaya amar chon sei thatlang puya an thia thiam that du lo der vel ting on kha kha chu kum ni a thalo kan ti kha en ting nge kum ni nuwa alo thale thu thei ti kha tu na thu sei ho khan an han sei kwal ve ta ni man fiam kwal ta pungul len chunga ka fak le lok nga pungul len chunga i tu sei thiam ma mizo tuma thiam tharo pui sia tu sei hi a sei ka ru kho tu pungul len chunga tu sei ru kho chu heta hin kanum reng lo nga kan kum tu pan lo zir lo nga kan kin to lo poni thei Mizoram le nam hi thang tharatena i mela musile tu lo nan le harsal tu kan siam lo nan kan ro real hi uluk ta win ngai to ila party hisab ni lawin ram le nam hisabin engani sub trongan section to this land does not belong to us, it belongs to the future generation tatani this is sub America ram ta le British ram ta pon se 14 and parliamentary international 14 ne khatin khu khan pungu na khanin ran se be pungu ne congress and MLA ne chunania matong kom takin group leader
group leader ni ngala ni MLA pakhat khania a leader ni ngal ko sa chon tika kan sei dua chu wangin I an sei thalom khop mai an thu sei thiam na te an fiam thu du na te an rom ve na te langa tin in hial bur om lem lo an fiam na ber chu kum ni kal ta khan ti khop khan an do sia nang ni ho po kha in tel ve a kan floor ngai ne kan host leader beber po strong po beber ale dulo ni sa khan atang chia kum ni nu lama hemi kum ni an liam ora sang ni le som ni pathum kum ti lon mi ka sang ni le som ni panga kum lai ho lai he ni ma tinge lo thale ta beauty kha an sei cho thiam devin ka sei kha I put blood do man ron sei le don ni put do ma thu sei hi a khan pain ko da thui de u ka house leader ani ba ka a thu sei a moi ema a Mizoram thasia a hoi heradika midanga tilol lolte mi over deu a fiam chi kha atilo a tun chu a changkham pon changkham pate khop mai tun chu ma sei chi tika kan sei duwa tin aron judgment ka sei thiam ka tilu to ka o kumni ka ta to chorin a actor kon na mu a thale thalo kan sabik lo kan du lo ve vek phodni kha tu na chuan rules te guidelines ron chok to a kan han jir chenga kan ram le nam tan a thalo ni lo mai lovin I kan ram le nam ma so na tan chuan kan pom pu ngai ni tika a sei ni no a sei lo ta tin thil pakhat helai kan sei la du chu video dang kan le man mai pu do ma thu sei kan mai in wang nge hei tun hang lo ko ne hei ma thai sim nuk zali chu tlem kan zir lok ve thina a khe the me chu ta hianin The Forest Conservation Amendment Act 2023, Act number 15 of 2023, Amendment akha enge ngatinge amendment akha kanzir chawanga maseng ngatinge state dangin an soi silo state dangin adopt mo lo pum ve ngai lawa Mizoram begin ngatinge nge kan ti chuan kan se ka sei thok du nakina pudu ma soi zawa kora sei dar le du chu Bihar ate Assam ate mundanga an sei lawa maseng ngatinge Mizoram in he amendment act hi assembly a kan lo pum pui angai ve la kher ilai ta chu Article 371G, Article 371G kan soya, kha Mizoram Special Provision B kan ya. Kami lo chuana chan kha Mizoram Accord, Mizoram Peace Accord kan ti Juni samthum sangkas ko sumriat paruka Mizoram Sarkar, India Sarkar MNF hotena in rem na thuthum siya ba khan dihan lenje bene. Let's go and look on. Like, tahianin legal, administrative and other steps din ho yan para 2 yan provided that nothing in this clause shall apply to any central act in force in Mizoram immediately before the appointed date here. Heta asoi chu peace accord ni somthum June sangkhazukua sumret parok malama central act ho khachu he I central act Mizoram angene customary law chungchanga te religion social practice ti te le civil criminal justice ti vela khachuan le ownership and transfer of land mo ownership and transfer of land I chungchang ani chuan Legislative Assembly of Mizoram resolution siama kan Hmang ve duwe kan adopt ve duwe anti cholo chuan hemi hi khoidon lawan tini win pokhan kangai to na sa hemi hi Forest Conservation Act Amendment Act ania amara chu hela hian kan han zir chen chuan I Central Act ho kha sangkhat zakwa sumret paruk juni somthum sangkhat zakwa sumret paruk juni somthum malami khachu man the ni tane mang pop chodona Central Act ha juni somthum 1986 ma mi khachu masa juni somthum 1986 nu mi kha ani chuan Mizoram State Assembly
apom pui lo chuan Central Act a big takin chengo big takin religion or social practice tiang chi te Mizo customary law ti te civil criminal justice ti te ownership and transfer of land atitani tuna chuan ownership and transfer of land atita kan soi tu ma chu land an ni lo ni ma se land a in hat forest khani tani forest kha chuan forest kha ajek lang lowa ma se ownership and transfer of land rama khan forest kha rama mo land omani wang khan khamine tu ni na le a transfer kwal vel dana kha anitani Mizo gari Forest Conservation Amendment Act kha chuan anei tu ni na zong khan a soi che na lang lo ma ro chu angai ruat han soi chuan a forest ber po chu land ani land a ram soila in phun ani awang khan a thul ve ngai soi ni me ka ngai a soi du talo po ni salam soi po ni sa poina chong lo ba an kanin ti fel ve mo assembly kanin ti fel ve a hey Central Act hi kan lo pume phur te kan lo pum ve kan ti na ang deu ania pu ba ro mo ni in ti klap tum na lam pang te po aba ang ve ti te po kha ngai koi thiam du tan chon a om ve thong ni ti ka sui du a chu wangin na kina pulal do ma thu soi zo a an pass zo khan an pass male sia khan hi kan chip don ani a legal point of view kho chu ni phot sela tu na join kan soi thun zo lo nga pulal do ma thu soi tu na chu ngai thale phot nga chu ta ram chon claimin kan khirle tanga hei hinga tinge wena khan resolution pass angai kan pass khan nge omzia social media tu na lo langa we kan social activists la pe mandam chung te rot felanu to pe chon pulal do man ramashal Mizoram mashal te anti to me ta khan enge technical in ani lai ta kha she thiam kan tu manga wena kan resolution pass kha kan ram len hem kan that pui don lo ti lai ta kha thiam to kan ron sei via kan tum don me Alfredo Somo Speaker Kalame, Amasain legality, kantidong any constitutionality, kantidong any country 71G ina ahuaplo, sin ikan kriyakan sa itong khan state kani Central Act Mizoram apply to katsu apply to itself to rene so it hit kani mi alone ni kakatsu amaro su state kani Nuwa Central Act kan special provision 371G ne na in kalnia kan khiat ro su kan do dal the kan pomlo theya tisuan 371G lo su adan hi kumni kalta min chung sa kan ngai to khan chia takin house a hin ka soi to a mi mal taka kan lo involve pe dan de po ka soi to khan ya tisuan Conservation of Forest Act 1980 to state kan ni ma Mizoram lo man to kan soi sel thian lo man soi sel lo thei lo ni sa khani ta ni chu anro amenda 2023 ya chu amendment a chu 371 z mang hian kan pom lo them ti lai hi India hek tak anitani. A principal act kan rama apply to siya. Amendment bokha apply mai don lom ni kan assembly hian no do dal theina kan ni do ni di lai kha la jip chian tla me thain ka ria a poi mo don kho pa kan mi tiam te po kan la ruenga tu nuwa khatiang khil kha lom le je the ni wangin chu pakhan na zo ni ta silang This one, Amendment Act 2023 hi Lok Sabha Kala, Rajya Sabha Kala, as study team them dina and say. This one in India President Khan, Okas Nilisa ni Samni Pathuma Khan assent alopeta. Kami Chungzong Khan kan Ramayan Solvi Amlo Renga. Vei po kanom lupa. The President in assent to the fell no up.
ni sina kan ngai thak ta khan August ni som ni pania helai mun a hiam kan do daw na kan pas na ni khati lai khan in wange kan do daw kan ti chuan adan amendment aber ak chachia kha aber amendment ak chachia kha kan mu to alania so fianai ma khalo man lo wa chu bang chuan country 71G transfer of land hi a khoi thei lo ni ai chu a ho mang i lau ta lu kan ti tlang khot mai ta khani ten ke point war ta ke na hian ta member zom tak tak ten soi ang khan than ngai ta tu soi tu kan ya kha le chen chai alo ni la ya kan em pi pa ni nei ten ma min fil lo te kha kan dem khani a ti chuan khati lai kha chuan lo nei mem tu kan kria kan soi tu boi lo kha mini khan lo kan ba ni ei chu fu lo bang kan transfer of land mi chung sa na thun na kan nei hi min chu sak thei don thlat he tianga boro mel zabial chung adu dua national strategic importance an puanga ro ti mai don ni chuan a fu lo bang kan ti ya chuan na sa takin kan do dal tlang ani ka kha kan soi kha di khati lai kha ngai dan pakhat kan nei theu ani opposition lam nei ruling lamin wena poyan ngai dan pum khat nia kan pas le dial thei ka be se ya ti chuan khati lai bo ro chu kha kha lo ni ta chu min wa chuan notification lo chok ta ni sa ni le som ni le pathum November ni som ni pakwa notification alo chok ta kan khechiang le zolta ni he amendment hi enge ani ala omem lom lovem ti kha alo chiang le zolta ta chuan chumin hu loka sang le som ni pathum December ni khata khan rules ano siam ta bokani amendment rules lo chiang le zolta chumin ni na ona chuan a guideline ano chuan ta bokani elai kan lo do dawaya kan mu lo kha notification le rules le guideline anu lo swata chu khati la kan sarkar ta kan nun takin an lo zir ni in ala khati alo swata anu chuan oppose chi alo ni lo himole din kan sarkar ma sa khan ngai dan lo siamin kha ngol ta resolution kan tel kan pasa kha ministry attend talo ani chu ai dem zong ka soilo tilom je an fiat chian nuwa ai chu oppose chian lo ve tin anum zui talo ani a chan chu heta resolution kan pasa kha August ni riata point of clarification ka kha in depth na pangkhan ni lo nangin rules te notification suakha December ni khat sam ni som ni pathumatiya ati la kha chuan sarkar kha amumal to lo in thambo lo to khania ni zpm chu ni la lu chu ni ya a sarkar kha sati tak tak man kha om to lo wa alai te kha enge ni kan han lam ri sia for sarkar kan ta kha put ko mek to khani second de Every resolution can pass nu khan department chuan September ni som pandia minister ne na file and put upani so that chuan sarkar kha pangai alania adu chuan amozui theni mozui tur poni he house resolution can pass mozui ngai turani amaro chu file kha ko to ven fena ti chuan en ma ti om lo khan tun sarkar thar om lo khan lo suak chamani January ni khat January ni thum sang ni le som ni le palia alo suak ta chu bang chuan in when I am in them zone kan soi lo ni chuan khatia lung rewa ma engeni ram rong kai
in titang ma helai resolution kan pass bo zui du do tu khatu te ne ni ti zo kan soi chuanin ai thak anom lo ve thei thokania chu bang chuanin sarkar na sa poina alo ngai poi mo lo zui ta ka ngai lo kha ani a chu kan han zir chiang ve ta ke ni poin heng notification te amendment rules te a guidelines te hi mun ta ka han thir hian a pom the ni male kan ti ni voina hian a thar thu ka ti lo a thar thu ti kan ka chen sok lo a thar thu bo kan ti lo a thaber in on ti le ta ti te bo kha ma thaber kan ti re lo a ma ro chu a pom the mai lo mani le hi kan thak pui zo in a lang e kan ti de chap ani kan du thu a sam ni lo chu tiao kan ti na chan chu enge kan ti chuan pakhan na chuan government judgment hi kan fetwa Supreme Court a khau mani forest the reference to dictionary meaning of define to the kind of try maya coming waya ka jong kan che thei lo ani di chia chuan clearance la ki a haru to kani irrespective of the ownership of the land revenue rampo ni selangin sarkar rampo ni selangin mal rampo ni selangin forest rampo ni se en rampo social forestry po ni selangin anything green and token and ito sen po ni selangin dictionary na forest and define ani Hudson forest romani di ka government case hianin Supreme Court judgment ka niya chu he amendment act hianin aron podal view ani aron podal tak view awangin to ni Supreme Court an kinme vele nge a chuan amma kan din mai ka chuan he amendment hian kan din mun aron siam thasok ni kan fria tin amma kan thunin ai sangkha he amendment hian state le union territory te hi thunin na sang zo menon pethei menon peta a forest clearance spec chung changa ti thei bar nei manglo kha tuna chuan thuta state sarkar hian thunin na kan lo nei veta ama regional office silonga kangan khen thala kan forest department ten thei to kan soma se silonga rei takan ta ma chuta delhi ministry a ato pa min han phal sak lo tlang pui nge ya tunai na ka kan nei chaw ma he amendment act hianin tunai na sang zo state sarkar min pe ani then chuba ka chuan notification ka soita number som padile som di pasarin na kanen chuan FRA kan ti mai scheduled castes and scheduled tribes ngani forest dwellers rights act kan ti forest rights act kan ti FRA ti ya toizo kan lama kha tun ma kan rama kan lo adopt ve to sarkar ma sai na rule over hi ti ya an lo pai kha tun kan sarkarin kan adopt thad le hi forest sunga lo om he to te hum haw na dan ania a rule kan ti ke ni chuan tu na hian kan mang le FRA hi anung le ni chu he conservation of forest amendment act hian he FRA hi aron poisa aron za ani notification number 12 ale 27 na po hian asoi lang ngat ani chu chuan ya bangin nakina po he dan mga minti lo na kan him na tursu he kan FRA hi anizoka forest doon mapile po chana lo omto khang ang zong kan hum thai na tura kha he nan hian minon nem he sak bok ani tin teni po kan lo mang tang kai tran der to hey khat yang kha anya wangin kan lo ban ve chia silo wang hian kainin thunei na kan na nei lo tu na tang ro chuan he kan pa si chuanin olsan lo kin thil kan ti thei do do na chumi ma chuan kan BRO ho ten mang anga kan NHIDCL ten mang anga kan Mizoram PWD te an mang anga heng project kan nei ren kong lai khel wa po hianin forest clearance la dur hian re tak kan saya chuanin sarkar hi na tho sak te thei lo wa thui tak min ti hot la ya kan ramin atuara ni chu bang chuan
mani lo khanin prime minister le home minister le defense minister nena kan rama kong poi mo zola hi national strategic importance min designate during influence during he dan no hen ka su dir mo tani chu min on phau sak ta ne me atun hen pom pasari min on phau saka chung singa chuan hei Bangladesh nena kan in sum don ton na mun pui tur silsuri mun kumi pan na tur kong po ku exemption min on pefel der doni finance minister trai le kha kan donga ka le kha po min on sanga a finance ka defense minister in chung te po chu forest clearance di ngai to lo exemption min on peder ni hedan no hianin chu kan na du to lo wa tu na hianin tu na har son na kan to kong pui enge musa thi kami designated atana national importance min puan sa le tura dile kan tumme kan itu na yan chu ania he amendment act kan mang me ka kan mang to man le zel hi kan mo sarkari sumi china chuan ala tangkai fiu ria amaro chu abun ka se atelo thalo ni chuan kan thui kan su le the ni kan resolution hi tilo le theitu le against zona tile theitu su ke mani thokan ya ton din munai chuan pu speaker Hmang ve phat ila kan na mo ngoi boxia man ngal kan dua kan mangal me tidi po ani do boxia so ban chuan sarkar ma sa po khan mun ta ken ngai to a kalpui zel chi ni lo khan alo khrian ni hian alanga kan lung rol tla ngai theitai langin kan vai hianin lungro takin hei passport mai na kan official resolution hi chuan kan in fin chua zelanga thalo lai te lo omani le nakina ben tharing kan langai to zelang sumale lo me he resolution chung chang hi chu atlai house on hi tamzo chu a ka chiang tu ania a ka chiang ve lo ki engam za kan an om thara kan chiang tlanga he resolution alu khanin ami guidelines the rules sahi la om lo wangin rin thu ne mai ro ta len khanin kan kalpui ni khan alam de pheka chu bang chuanin sarkar ma sai na adal thon na po kha a oma adi ani amaro chu hetia guidelines the rules the an lo om ta ka hi chuanin la om ni tuk ani lo ve article 371 g te po hi hemi a hianin transfer of land tia po hianin ownership and transfer of land tia po hianin hetilai hi chu an khoi dun na lang na chungin amai ro chu Pacific takin area tur tele khatiang lai mun big te alo langa chumi ruala poi mom tak mai chu hemi dan tu na kan adopt hi chuanin ni china tan house leader zong takina aron soi hemi project pasari te po hi competent authority tu na hian kan om lo ani chu bang chuanin kan sarkar hian ati do na kan don sarkar nge hian na phawna apelo na ni chumi a chon dik lo to lo pe ni chuan he ham sa he kan chua chao thei do na ni chumi ni lo chuanin central na adu angin pro ti don po ni sela loin ni a po hianin Mizoram sarkar phawna hem chung cha a hian kan pu zu ke nang khan aron dila ma sela competent authority kan lo bangin pe thei lo ani chu bang chon a superior view ani state tan chuan kun kan zer tu tan po he dan hi kan man chang khai thiam a thale o mai o te kha alang theya tin china han nagaland te an hmang lo be kan ti rual khan nagaland peace accord akha silong kha 1975 ani wangin 1918 palam kha chu abom lo shima nagaland kon forest reserve area hi pu speaker an nei lawa riverine reserve ero hi chu an nei ni na lawa anni tan hian hemi adopt lo hi omzia om len lo bani chu bang chuanin nagaland te kan an soya an ti lo kan an ti mai chin te hianin an nationalist of European country amai ro chu an peace accord
1975 ani new bang khanin hemi dan hian ati boi lem lo tia kha kan soilam pel lu boka ti chuanin heng chung chang sang sang a hianin hei tuna hian easy of doing business ti na tu ta hian a thale donin kan sia kan member zong tak puro ba ta na in silam ti te a soi mo chan bu te bo kan ni thei kan tia kha ani a chan chu tender kal chung thadi thathum alo nia tin chu mi pia lam pa chuanin regional office regional office en kuari hi lo ngai me mai box ya chu ta central a chu thana ta lo kan le chu ania chu bang chuanin time bound ne ya engin mai hi financial sanction local ani thina bang khan project a khan chu chuanin thil har sat na hi a them thina tuna chuanin hemidan Boinia House members of Tatena Ananamosa min pass pui hi chuanin kan ram hian engeni mel poi mo kan zo do na ni ti ati chiang ka ria chu wang chuanin Boinia a member pui zom tak te he ka solution Who speaker point katsa kan house leader zom ta khan min don nge na khan soya acha do chuan kan endo le don lamatia guidelines le rules thar kha kan na bu velo wangin he kan pass through ma member te min sen themo ka zera kan lo je to ti kha kan minister khan min a suar he mo ti kan pass mai kan nge lo kan kan bu ve si ala who speaker kha house member zong ta karon pe ma a chan chu atam maya ani khai nang de ka rules le guidelines an ron so ni po kha ai nanga hei si chu member zong tak ten in phu tangin karon pe chu ti kha kan soi tel du bok ani ti chuan who speaker that is solution that the Forest Conservation Amendment Act 2023 number 15 of 2023 stand apply to the whole of Mizoram to here min pass pui to rin karon di rin karon nen so ni The Minister of the Kuala confirm official resolution of the Luchu adopt to rin house around Delta a resolution too. Whereas Article 371G of the Constitution provides inter alia that notwithstanding anything in this Constitution, no act of Parliament in respect of subpara for ownership and transfer of land shall apply to the state of Mizoram unless the Legislative Assembly of the state of Mizoram by a resolution so decides. And whereas the Forest Conservation Act 1980 is an act of Parliament which extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. However, since the act falls under clause A of Article 371G of the Constitution, in order for the act to be applicable in the state of Mizoram, resolution of the Legislative Assembly of Mizoram is necessary. And whereas the Mizoram Legislative Assembly on 22nd August 2023 passed a resolution opposing the Forest Conservation Amendment Act 2023 in order to protect the rights and interests of the people of Mizoram. And whereas Article 371G does not apply to central acts including Forest Conservation Act 1980, which were already enforced before 1986 in the then UT Union Territory of Mizoram. Therefore, the principal act, that is Forest Conservation Act 1980, is still applicable in the state of Mizoram. And whereas it is expected that adoption of Forest Conservation Amendment Act 2023 will expedite the implementation of various developmental works, namely strategic linear projects concerning national security and security-related infrastructure projects. The said Amendment Act also has relaxing provisions for surveys such as reconnaissance, prospecting, investigation, or exploration and leasing out forest land subject to guidelines. Accordingly, necessitating for the application of the Amendment Act,
a resolution to this effect to be passed by the Mizoram Legislative Assembly. And now, therefore, this House resolves that the Forest Conservation Amendment Act 2023, number 15 of 2023, stands applied to the whole of Mizoram. Resolution adopt Remti Piangin, Remti Ula. Remti Lo Karam Soa, Remti Lo Ti Ula. Ole, hello, I'm going to House Cabinet to operation Nante, concern car, and the test perform appointment. Minister Zota Karin, coming at Nua rules, guidelines of her member te, as you said, Turin, Nitya Khan, Nitya Sela, is it young vet bokila in any point? Egemo, Karamtana, fellow te, Amo, Nakil Zabuna, Chalozo, Omage, the home training, Joan, cutting from, is that here, Naila, a house leader, Nessa Khan. Adopt Taylor Anua upon Miller Taylor and Sedonia Ole to National Minister Zonta, who has concerned official resolution for the two, a house here who wrote in Doctor Annie Business Dama official resolution. To that here, when I hear official resolution, Pakat resolution made to Environment, Forest and Climate Change Department Minister Zonta Pula Kansanga Ria to not move to Rinlo Song. Speaker, Lome. Well, the House official resolution coupled to hear that the Forest Conservation Amendment Act 2022 number 15 of 2023 stand apply to the whole of Mizoram. Le Dikhan po doman chungkam thiam tak changkam takin seizowa opposition tan le the amendment act pass mo adopt by resolution mo resolution hanga pomve Central Act Forest Conservation Amendment Act hi Mizoram apo Hmang ve turani ti kan Hmang ve turani ti resolution ka pass du lo tan pon pudu makhat yang tur va kom lo tlom takin kan communical ta kan chiang lo ba tu jong kan chiang to a unaw to u ti ro khai kan ram le han ta na tha in langa eng ma boina tur om lo ba chu wangin kumang u ti kha soini chu pudo ma thu soi tang khana chenga ma poklo soi to ka boin chu pudo ma che cha khop mai pudo ma khane kiam takin in prepare tha ti sheta tin asoya he te soi cho wa ti kha a background ron soi cho kha cheng la zolin ron soi cho man support pa mo ron soi so zo po ni be thawa chung chu ka ron soi tun tak ni lawa a technical he no Constitution of India. The Constitution of India ian enge azia Article 371G enge nia Article 371A Nagaland enge nia special big dite le heta I kan history of forest hi to mine state kudanda thina state kudada ngot kharem lova inan shetowa global warming telo ne setowa chu wangin concurrently santia state le central sarkar union government mo central sarkar kan timea union government ye dikzo ka le ngalena union government parliament ina an khoi thebe ve le an khoi trom the dan tur ta na subject kha state li satamin sangkha zukwa sumsari paruk sangkha sumsari paruk 42nd amendment khan forest kha state subject atangin concurrent list ananda tani concurrent list akhan entry number entry 17A akhan concurrent list akhan ananda ta concurrent list of forest 17 entry 17A umobang khan state le parliament trunk kopin
an pass angaya chuan parliament ho anga hami anglo anga kan ti an bi lakha state India ram pumpu state 66% mo mun thum thanam mun nin an pass pui angai ve ta thina ni chu wangin central khan an du thalin for takin ang kaunga theilawa state khanin an pass ve angai ta an lo okay pui ve angai ta lo phat pui ve angai mani assembly thewa mun thum thanam mun ni talen angai ya tin sangni somni pathum khan kan lo aware vok lo wa sangni somni pathum khan hei hi kini chung kan pass theilo kan pom theilo ti te jinga kan lo tel to ni ma se sangni somni pathuma MNF sokhar noya kan pom theilo azawaya ngani a whole soul mo a khono ta I kan MNF song te an pom lo kha boin chuan kan pom sak ve le ta ani I ZPM MLS ni pasariten an poma dang song chuan pom lo pon ti lo ban ngoya an abstaina chu wangin an pom tlong te kan pom ta di khania chuan Cheitong Khan Forest 2 State Lisa Omthin Khan 1976 second 42nd Amendment Atang Khan Concurrent Lisa Oma NT 17A tani chuan Forest di khawena Khan pu lal do ma Khan asoi fia asoi dang ko olsam ang renga maro chu kha ni chelo ba I omje chu a hring dep to phochu Forest ang do me kana soya amaro chu a hring dep chu Forest an ringot lo ba I Sarkar document atangin entina forest ka chin thana omtani thia tur chu reserve forest oma reserve forest chu engmati theilo ma entina tiger sanctuary tangchi te elephant sanctuary tangchi te khang ho bika reserve ho big tan activities satan ani lo chuan sarkar mo mi mal angina mo khami chunga khan valua activities dang forest hill ni lo le unreserved na chan nilo angatang khachuan reserve forest ka tu mai sarkar penan anti dangam theilo ni chu reserve forest ni photang chuan I protected forest omle a protected forest chu reserve forest and claiming a class niam de wat mela forest ven himnalama anna te tu lem lova protected forest a chuanin am thatna le thalona balance kha angani plus minus kha enanga state amos central inamo malak don chuan project a malak don chuan ngani kan mamo a essential lutok lo theilo om nang chi project te ni chuan ta khan I phalna conditional forest clearance mo NOC impact ta chu lo la chu forest vacuum vena pudo ma sei anga ngai the chu unclassified forest antia reserve forest bo ni lo protected forest bo ni lo hring hemi forest cover anti satellite atang andron and hring ho ka forest ani tai vena pudo mana sei liam pola ka chu digna chan masala technically na dik chelova tin tuna forest conservation amendment act ina tum ho khachu sarkar ina classified no ngani unclassified po ni sela sarkar ina forest ang achier ho the big chungchang asena ni chuan kan hria tur chu nislak ang rang deu chu Mizoram a hian forest atam em ani an record a chun tuna forest conservation amendment act hi pudoma se ang le heta kan se thak de reserve forest ate protected forest ate unclass forest ate man ani don chuan mo khametana applicable don chuan Mizoram forest ya official register chu 84.53% ani kan thia dangin Mizoram zawzong chu 21,087 square kilometer ani singni sangkhat somret pasari square kilometer zaw ne kan Mizoram hi chuta 84.53% to 17,818 square kilometer ni chu wangin antinan entingan tin mo Mizoram tin zone seng Mizoram leilung mo Mizoram lei zawzong tin za zela tin somre le panga tin somret palin zok ma tin somret panga poti the tho tin somret panga velka forest ani topa adang zong khachu khuwa emo forest anga cher thei chelo malak to na infrastructure to na ngania 15%
Trin za zela trin samriat panga kha forest nia chuan chuta chuan trin som panga kha chu forest anga chelo chau ani tin ani chu wangin Mizoram pumpui mun nga thena mun li kha forest ni ngal popa mun kha chau kha forest lawang cherani hetan ni jatlak em ko sei thin ko sei du chu Mizoram azun forest kan ti chena sal tu kuni zoom cultivation antia shifting cultivation hi tuna po hen ani taka chuan central sarkar chuan lo nei thingtlang lo nei hi khovel is na hlok lo ber kha thak ber forest environment ti cheber environment ti cheba ka hemi angani kan ti carbon dioxide emission kan ting chi te pollution siams ber ni ma se rilu na thak do chu India ram kumsum sari le panga lo ni ha mo chuan kumsum sari panga lo ni ai kan UT ve na 1972 atanga chut phei chuan jang kan ni kumsum nga le pathum vel ani to chumi chung chuan kan ram hruai tu te ram hmanga in ti tak tak ho te hian ti tak me wa mi hruai thin lo wang le ho ang dewa picnic style kan ram hruai thin awangin khovel e zonna how tak ber hlok lo ber shomber environment ti cheber zoom system of cultivation kha Mizoram mi pui za som ru ko chang sum se do tho in ha na is na la ni tlak me thingtlang lo nei kan pel thi lo hi ru na thla kan ni tak tak a chun kan ram azima kan han sei war we 84-85% forest ne kan tia a tak tak a chun lo an wat du lu la Mizoram chu ru sura tha le tha kan lo wa na kha kan chu la kha kum ni khata chun lo thing le dup man ni thing kung engma mo ma mu mal pom lo ma se satellite changa cover ne ya forest cover canopy and the angkha om chuan forest amin chir sak ta ni chu wan hela 85% forest kan ti hi atak taka chuan hemi ram ngo kan ti chu atam achan ve pon to don lo ni ti kan theta poi mo khala ta ka kon se chok duwa chu wangin kan ram khoi tu te ZPM an ne mo congress mo MNF mo khoi ta ka request du chu puhola sarkar congress sarkar kan boi pila kan bela ka nang do lekin picnic sarkar mo ho sarkar picnic style in ram min khoi to su ram khoi tu de chu in por fok tu ne in chao ve nak tu ne in ngai to na in se na kha nang mani pumpui tan le nang mani chung khalai na le in party tan lovin ram le nam tan ani do na wangin khongai takin tu na tanga kumsom chu mo kumwa chung pon nim ni sela hemi zoom system of cultivation kanti thingtlang lo ne hi chu iper ram to mo kan ram kan ti chereu ne do na to kan ti chereu chaklo to ni ani na ta ka chuan central sarkar khon ron soingam sela chuan kan tribal ni na min kher lo sa chuan engamuni shem na minon pe kan tu to kharing kan lo ne ang chi mo I kan ngane in hal ro akang that pot de la kan lo au dur boka khang kha athing to memory ka kan soi do ni chu forest chang le hemi forest bi ka hi ste subject atanga kon karena lo chodan te forest chu engde do nge reserve forest protected forest le and class forest bi ka kan soi ni tani chuan kan soi la du chu mitam takin anman lo chu tuna po kan environmental social activities ang chi ta pona anman lo mo mi tlang puina kan man lo chu he amendment te forest conservation act chim hi forest ti che da tur ni lo forest ti che le zel na tur ta na engene dan khau de low control tu tur ni ta ni conservation je chu zo conservation hi man lo ani ngot lo mineral conservation the book on say forest conservation je hian kan thil nei hlu kha lai chho lo ani lo kan nei ang kha atang kai theng ber man in the best possible sustainable way mo when kan man hi kan say phong in forest to hey say ka say thina kum som niamo som thuma mo thing chu lo chor le mai the mineral kan ti leilung ho sam phe chu kum mak ta doi ngai ta ni chu vain lung mei kan ti mo ngani balu mo eng mineral ang chi sung po ka kan lai chho to a ni chon pairal lo tu waste
ngani zero waste mining method kan tiani chu ding che chuan conservation ti om je ka safe tum na khan conservation shim je chu forest ka man lo shim tur ti na ni lo forest ka an hmang ani pon atang kai theng benen hmanga an man zo a ka safe for thina mining project le na te po kan environmentalist te po ka shil nual to ka the ngong chu mining project ani mo civil construction project mo alo reng in an mamo ba forest ka anti chetur ni lo ni tani mining a phejuan thingkung pakhat an ki chuan pani an phun la tur ti te tin an du taka an du thal an lai chuan nuwa akhan khalai kha an natural forest amma forest omaya forest changkhang zo a ango khup tirngot ni lo thinga po ingeni shaltla commercial trees kan tengchi tina mango kan tengchi the hai te la thil dang sum chang thei khai le thingkung khan an khak thin ani chu reclamation and rehabilitation tiene chu wangin forest kan mamoni chuan forest bora khan thil kan te do ni chuan forest ka ti chet pop lo tur tin lam pang ko sok ni chu forest conservation ina atumani forest sim kham han lo tur tina ni lo ka se fo thina forest kha ngo khani them mil ril tam sila pang bal ring sila factory din do ni la forest ka ti chet lau sila factory din thailo forest om turani ti ta burila chuan conservation of forest ina ani chuang lo kha forest ka malo shum tur ni lo kan 80 tu na te motor le nan te AC room mo enga mo kan nei maso na tura kan nu do tang kha forest ka thiat zawanga mundanga kha aya forest ale da tam khan thing kan phunanga khalai ram kan ti che ta khan kan ma mo te bak chu kon siam chela don ni tam pen ka soi fo thina Mizoram aizol khopuya po in mun kan laya kan in mun laina lei pe hi a rem lui ti bol lo tur pe ni lavin a waste dump place kha mo khalai khoi ruama emo lukta ka planin playground na emo sarkari na man tur atan alena ka develop la theni ju reclamation and rehabilitation kan ti la chini tani chu wangin have forest conservation act amo amendment act hian na tum chu zok chini ti kha khel poi moni chuan so tu do rio me chuan net India hian net zero emission by 2070 sam ni la som sere hian khami borua ka carbon dioxide khami akhu kha India ramen to lo tu zero emission turina duwa samni samsaria chumi atana forest conservation act 1980 hi siamani tani India rama phechon antum vedan chuan samni la somni khan India ram pumpui mun thuma thena mun khachu forest ni ve toro se tin forest nei taman tumani tin heta azia dan hemi amendment hemi ka ti mo he hemi hi tuna an adopt ve wina an adopt resolution manga kan lo pompui ve kan state sarkari na pompui tak assembly lo pompui tak khania ta hena zia ga chana zia ga he ka thaisin nuai ni chuan ela hin asoi ve pakhat le chu an nui sa thak me chang kang ro lu tu he thile and whereas nationality determine contribution targets of the country and visas khobel pompui khuapa malak na ni tani chuan carbon antina vini hian carbon cubic meter mo carbon dioxide cubic meter mo tin kan te o liter cubic meter za kha low ti chuak taila tin hiam zel an tuma sang ni le som thuma chuan India ma tang hian 2.5 to 3.0 billion tons of carbon dioxide equivalent akha ki kem tumani chu ban forest conservation na tuma chu forest hian thingla mau hen oxygen an ti chuaka kan tua motor te kan mana al lo mo carbon dioxide emission chu fuels kan ti hemi tuna po electric motor ti vel te kan ti na chan le rare earths mo doktu ka hian kan hria tu chu azol klapa Mineral Exploration Corporation te GSI te le Mizoram kan geology mining te tang khomin
hemi Mizoram mani pokran je to kha rare arts elements kan ti ho kha ve thengem Burma chun oma Burma ram shul Mizoram ve thengem ti chung chang te tu ba izol club se ho do ni mo khang te kha chemical zen tani rare arts te po chukan se to khan apoi mo na san chu I petrol mo diesel mo I koila mo ngani dungol the mo mangak ti khulut lut lovin electric mangin mason tu kha kan sung mek an boi lui luya tuna chuan kan se to min I khovela rare arts elements nei tam ho kha ain ti the man kan rang ka chak ve thar tu ni chu kha ni don ta ti na ni ta ni chu wangin I khlai kan se chova tin kan se fe to forest chang chu mo se zel langa se to a chuan thil pakhat se du kan ni le ta ni ka thil se du chu veina changa khai chu forest conservation kha ni to che lo problem pang kan thing ve don to pas fel ve ta moi nai takin kan ngai dan chuan Mizoram khan lo pas lo po ni la it applies to the whole of India thing tani whole of India except Jammu and Kashmir ni chotlang pe maro chu khami khanga tinge voina khan Mizoram Assembly khan by resolution apas ve kherti khachu china koran cher chozok memorandum of settlement mo memorandum of settlement MNF le Mizoram Sarkar le India Sarkar ai hoten and sign mon June ni somthum sangkhas ko somriat paruka pulal denga MNF ayo in RD Pradana Home Secretary Government of India te pulal khama Chief Secretary Government of Mizoram ayo sign a khan umbe kalani khama se kam hetami khan sangkhas ko somriat paruk juni som ni ma khan Forest Conservation Act lo passed on heta memorandum a soidan chuan kha chu soi boi thei kan ni lo masabina khan puara ranaron tan be na kha puara ri bright fu em feel ti vel mani ni legal background ko shelo a soi khadik veringa low pass to po ni sela teni 1980 pass to po ni sela amendment an siam chuan chu amendment a chu 1986 nu an siam ani wang le thil alo dang lam chuan khami kha kan pon ve ngai don lo mi du le ko ta po kan challenge don lo mi ati ve tani adik rang maras ka se chu keini mizo ho hel hol mo kan Mizoram kan chief minister te kan minister ro te MLA te ho ai hian environmental awareness a chuan India Sarkar an kan ho tu te big takin central kan ministry kan ho tu ku an changkang em mini ka sei chu heta lo hala akanga kang thapo popa kut kan beng durang chi te hi central vai ho changkang India ram mangai tak ho chu oh very sorry kuch to karna padega mo we have to do something anti don thuni chu wangin Mizoram forest ti che damo Mizoram tribal hovina kan thune nang chi kha ron ti buaya ron ponglak an tumlawa chu wangin pulal du mahian ramashal Mizoram shal kan ti mei mo ani dan kan seng chu wangin ta hen ka sai chu MOU ha memorandum of understanding kha ownership and transfer of lands shall apply to the state of Mizoram under the Legislative Assembly of Mizoram by a resolution. So they said, then ownership and transfer atia forest asylum land ani tan hi land. Masaka soiron se to angkan forest kan land omani. Chu wangin alle na ramo kha forest ani tla do wangin forest ka chu kai nei ve thowa chu wangin intifel ta good boy good son mo good boy angkhan an ve a ngani po arara sei pu do mata ho sarkar hen duam thala central an dil chwa thela thina ba min dil chwa be na chang cham hei sar tu lo de ba po an state ta han ti chawa I kan lo pas ve to ni hi an ti vel ka an chak ve me theng po ni sila atha Mizoram ta na thathot aban sen chu hemi anon siam na chan hi chu ngo lokin on sang han ka thier
pum lo ko lo thei lok an pas na chan ber lai kha kan sei lo lok kan lo fa ti chodro lai hian le khalaya forest ho kan ti khoist kan state a hian international boundary a kanom ta Burma le Bangladesh min kar che a heta principal act section 2 principal act the conservation of forest act 1980 a section 2 a mi kha tiang hian thak ani ang ti tani one to pay mo lawa 2 a hian 2 Roman number 2 small letter 1 2 3 kan sei chho zu danga khang heng a noi kon sei ho te hi khalai forest a khan enge ni ka tiang i project amo malak no tur omani chuan forest po ni sela enge ni helai a hian phalna turani enge ni project ti boilo turin i phalna hi turani heng ho te hi special activities bi kan ni e heng te hi chu project ti khotlai khobin ti lo tur ti ni tani chu kasron sei cholok no tin poi mo de ko lu lo lang zo ka chu kan soi ya helai kon pui tanga sai rang kong cherlu tu achang NHIDC achang Mizoram PWD ti kol vel po kha mandu lekan NHIDC an executive pakhat to sei puya tin ase kha dik po ka ti puya Mr. Changte atak taka chuan land acquisition problem omati land kha acquisition ka problem omatu na pai rel lo kala vairang te ko te ngana ka sairang nu ho chang khat mo charang chung chang khat chuanin an ram kha an la acquire mumal lo ni an railway lampang chuanin Mizoram State Sarkar kala Aizawl district kala ka chom pe to nge ya ma se an mani khan an la dong lo an ko la lu lo wa an don tur kham mideng an lo don sak to nge kon thela wa en pot hem Mizoram ma chon mak de men chu ta chuan kan paisa tur helam lo wangin rel kong kan bon don te kon ti ni mo khating khop khat project pula thanwala sei compensation nam kan nia compensation tu tuk nam kan nia se 14 angin compensation chu zang na domani zang tin lo pon compensation tam theng ber kan dom ti thian mo zang tin na te khala ngaya investment te khala ni ve pot te ngaya ma se zang tin lo po kan compensation kan la tani chuan chu ta chuan hilai kong chho har sat na po kha len acquisition kha appending rail tu kori len acquisition appending chuan antinan i an project kha voini hiam project kha soi siam taila sakni somni panga khan chumi chu ngeni a cost neu har sat na neu chuten khateng mananianga ta chun tijong kan kalanga ting kan tenga chu kan mo ati an chut neu kha project kha forest clearance awang hian low pending rate sta sela tuna kong kha NHIDC khan analak mai thelo wang ten le nui thlak do pakha chu i helai kong chho an ti himo kan main line compensation ram pakhatan compensation mi panin la to ni chu la ta la ni chu pakha chu ram intinei tu te karamalom ti LSC mo pili ko patam ni ve khap ko bisi passport ni ve khap kon unlock unlevel thowa chuti rural chon forest department Ministry of Environment and Forest akan ingene net payable value te mi NPV ang chi kha an pe vele thoni asa thak je chu je chu heta kan suen khan reserve forest ani chuan domi ta sela Ministry of Environment and Forest hovina compensate brahmaniya vine an ma nia khan diversion mo khami ram kha kongpian le don chung khami ram item khatenga thingan ti che tur hong chi kha khoi hmuna mo siam le nan forest department kha NPV MT khan pe ka ngai thani chu forest ram ani khap chuan ma se reserve forest po ni ma sela Mizoram ma chuan mi malin ram LSC khan lo nei le ta treu mini chu je chu kan state sarkar khan adan le du ngai to me lewin andu sak zong khan leng pe popa ka soyang khan chung ho an pe khau te po chuan malak po omlavin i LSC ni hian compensation tam dewa
land value on chok tela ti awang kha kan LSC chok to wal vel ni ka soi nam lo nga ka tel vel lo wang la ka du lo zong tak ti ni wang la kan soi du la ta ka chu heta len question a boy kha ka wang thina wang hian he amendment here on siam ni ti ka soi tu mani tribal forest samo kharon ti chet antum anilo an project ka kal pop sela delay lo sela tuna po chu naktu ka mineral exploration corporation limited MECL te GSI geological survey of india hotena helaya one day seminar ne sanchu rare earth materials donian ringani the methane te chu exploration tanaron seitalani antinan the central government may, by order, specify the terms and conditions subject to which any survey, such as reconnaissance, prospecting, investigation or exploration, including seismic surveys, shall not be treated as non-forest purpose. And then, Rankal Donta Sela, MECL in Amo, rare earth materials, rare earth elements, Ranzongin, Bomte Halin, Tintelok, Donta Sela, forest clearance, and Nailo, Juan. Objection kan siam donani chu forest clearance ka pek zung tur momal ta ka te tur anti na chan po ka khate kan jon nu lai khan china in chenoma lo lai chu nga chin state lo lai chu dona barma chumi chu kan in pakol ve lang ti dal law ta ni tuna ansoi hi mi conservation act forest conservation act amendment ina asoi tu ma chu khang zung kha forest clearance ki olsam ta ka ne ya chu mi mal ne na mithil te thei ne na andu thala forest kha diversion ti zung tu ti lam pang akok lo strategic india ram ta na poimu ang chi activities sa chuan ni selatini tin kan soi wal em pa ka chu lai hen je ve a lokina kan thiam lo lai ta ka chu mi tani chumi forest tuna kan se forest ho po khan lo ni ta se la tiani such forest land number 1 as is situated within a distance of 100 km along international borders or line of control or line of actual control as the case may be proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security. Helai hi kan soi lau siak lai tak ni le tani heta soi chu international boundary atangena mo line of control mo actual control mo atanga KM za chung lama india rama chung lama chuan kham pharsa na kha strategic linear project of national importance at the time. Hey, nge them di ngai ta tani. Antina India la China lo do don pasena. Mizoram atran benga tuna pokan sia Lengpui airport a chon Indian Air Force in Mizoram len bunet tuma. Khating che khan I khilai champhai vela khen landing mo jet fighter thothene to tekha lo siam don ta sela chuan lo siam don ta sela helaya khan forest ka concurrent lease ani wangin state sarkar ka ron ngai ve don ta ni state sarkar ka no ati ve tla chuan boi thak don ta ni chu wangin khalai ta khan thilti har sab lo nan helaya hi chuan pa sum ne sti me zo ko ni khoi company inamo khoi mining company inamo hydroelectric power amo engamo khan national importance ani silo chuan anron chu thei chuang lo chuan kan ngai to na tu chu nationality chu indian nationality chuan Mizo Christian Indian tribal ho tan pon apoi mo ni tinani al lo thona ol samdewa tu te mo company sum do na indu sakna na pek zum ong chi khan ni lo ke rulu ta phechonin national importance le strategic action strategic linear project kha
sila kapten tam sila khang ho ka chuan in tin ang company ang nilawa India sarkar ang hlak na ka chuan nak sang chi kong an lai ta vakani 4 lane 2 lane an lai ta khami cover nang khan tin am mani ta pokan han sinta sel chi pa seling kong pe so pui lu nuam lu tok tor ngu ta kan state sarkar an lai don si le fa tuna kan sang khan in national importance ho tur kong te kha tuna kan thre to chu Mizoram mi chim mar zo in tlang dung pasari ve lo na tlang dung te na kong thur sing sum mai sala tu chu awal san don da kan tan tha tu don ta di ka soi do ni tin hela in kan soi le du pakhat chu MNF ho ka pe zeu le tu a pura ba ro moi tele soi tu tele MNF ho sim na soi thina chu memorandum of settlement Mizoram accord hi an soi pi memani ma se apui thot lo ni te ka soi do peace accord da khan he tu na hen he kan ni ve kan je ka mo peace accord ka ne peace accord da khan pui va kan je lo tu na kan soi len be ra kha mo 371 g kan nia 371 g ai je ka chu tan na kan en lo ko mo la en lo ko 371 g hey tan mo ta khan je ta ni ta khan kan soi do chu 371G of Constitution of India to special provision with respect to the state of Mizoram manitani. So that's one 371G A small a sub number small Roman number small number 4 akhan ownership and transfer of land shall apply to the state of Mizoram unless legislative china ka soikha aram tile thotani ownership and transfer of land ti tro chu MNF ho hian hei in soi theinan ta kan manga land kan ti hi ram kan ti te ownership and transfer of land ala ti chau zo ka heta chon 371 g ai chon Nagaland ene lo ko Nagaland kha 371 ene tani lai ball na sak hop me hello North East ho chu min bol ve shima central khoni chetur chu Indian tak lau ruru la thinu la ti tak me Indian ha mi ngai ri lo kan Indian chau to dona Indian kan to ro wa sengkan India la kan zor to ha chu bangin Indian thami hel ma sei sel tu ni lovin mo zo din sang ma za na ka ting do ni Indian ni lo mi ngai sei ka ting do ni din sang te ang ni lovin mo man lo ngai tha mo lo se tiam ni chon no I don't say film to me America. Nagaland na 371 ya thungchuan ownership and transfer of land and its resources ownership and transfer of land and its resources khat Nagaland piece of jan soi bi ka resources atelani Mizoram ma chuan an soi talawani Mizoram ma chuan in ngan soi ownership and transfer of land and resources atelo chu wangin mitam tak chuan MNF ho them two the chuan Nagaland looking concept 371G and 371A hit grow to continue. Maro chu apuilo veve 371A le 371G tika kaswiduni. Jumi kaswidu san chu Central Sarkarian University the High Court the kaswi chu mo kantia. Constitutional instead in niturin aziak dito. Kaka kan ram froi tu te kan tribal leader ho bakha an thiam na le an na khalo thuglu tuk big vak lo wang khan lom takin an lom na mi lo bol to ni tika 1975 an naga hon bola 1986 an mizo ho min bol le MNF ho en sian hon bola ma senga tinga kha apui lo kan din san chu no apui lo em de sen ka sela lo nga apui lo ni san chu china kan ti 7 schedule kan tia chota chon chita kan sei state list union list concurrent list on ta chuan state list chu state ina thune nan ane napi central ina dan posiam thailo aron tongpong nor ngo thailo khani ta ni 371G khom lo ina mo
ram kalau boy velo ta po ni se Assam Gujarat Andhra Pradesh Kerala Himachal ho nei ve kan share lo ko chuta chuan state list number 2 state list entry number 18 hi no hey entry oi nan kan entry number 18 ka thasin khu ni entry number 18 na chuan land tani land chu state list ko sei ka state in thunei na an nei pum lum na ni chu wangin state list ani ta state list khan 18 entry 18 khan land, that is to say rights in or over land tenures including the relation to landlord and tenant and the collection of rents, rather rent transfer and alienation of agricultural land improvement of agricultural land nitani heta asoi pui mo em chu 371 g te kan mani na emene fomina soi the kum som ni an sol cho ve an lom ve zat lom to lo se ka do emene fo pe chon remne le mon ni congress in lom se la tok chi chuan emene fo chu zak se la ngui se la chok du thin lo se la black day ti se la alpha hobina ingani alpha hobina in the same hotel alpha hobina 15 August black day pong hen remne le mon ni kha emene fo black day pong to ro se ka ti chu chuta ka soi thum chu Mizoram 371 g chuan land land and use resources at the lower and think about it Mizoram come on chele lo kan tui ve sia zanin chu prepare no la mara chu prepare ba ka soi hen kalo tui kwal to thina zungai thatu to no fithiam la Nagaland Ajuan 371 A Ajuan ownership and transfer of land and its resources Chungchanga Central in Danasiam Taylor. Tiene Nagaland Pui Devin in the Tay Devin and in Angaive. No, 1975 Velania, 1986 Central Sokar in MNF underground Howard Lea. Nagaland ang GMM resources kan tel du lo chiti khati anti khum velan no mis thada ho selan jon popular deng ta ho an dil ve thawon ti resources kha ma sa min lo bo na sal tu kha ang mi om khati mo le na ma chin kun kha hi 371 edita 371 g Mizoram se le kan Mizoram ma chon ownership and transfer of land there is resources at the law Kami te patni belkhom mo Nagaland thazok nga is resources tel pokha engani lo je ka sei dun sen chu Mizoram chu soi lo Nagaland sangjok puijok an sei kha state list 7 schedule mo union list state list concurrent list ti an soi neu na khan state list entry 18 khan land, that is to say right in or over land tia ramatia, that is to say a right kha ani tuni na kha in or over land ti tani in or over land mu je chu a forest te khami ram chunga thil lui te thingkung te le thil dang reng ram ka khami le in na te ni in chu le na ti chu le chung excuse me le noi house sang ang chi te po kha state tai an vekalom an vektor shim lom ti ka sui du ni chu wangin Nagaland te po neng kan MNF te pe chu han sui thei tu ni lawa helai khang ka sei chu han ti ma sela pi man ram chung ta hobin environmental activists in an lawa khalo mani pon 371 gi in state list 18 land, that is to say right in or over land state thunei na ani ti constitution on bikan mang mai do ne chu wang na phe mo zo ka chu I tuna ka sei zo ka chu kon environmentalist ho to pona boy pu se ka zo ka chu theng ne emoni ti te kha I citizenship amendment bill te po kon boy pu ka ke ka lau lo wa sang ni som pa ko MP kan re da pa paruk zinga pangai nan lawa ki ka lawa
ani citizenship amendment actually lo pasta kan tuarem ala omen kan zir chen lo wangte kan tai mak tok lo wangte kan thil kan hriat thiam lo wang kan in sei lo ta thin ni chu wangin kan environmentalist pona lo hriat tor ko zok chu hei hi chu ka seng khan indu sakna nga chief minister ina khatia pek chi khani lo national importance at te lo antina rare arts ni lo limestone khalo lom ta sela limestone lai chon chinai lung chu khoya po tam lu tuk megele tam lu tuk chinai lung project a kha helai forest a hin anon ti don lo anon impose don lo ti role anon ti don lo amoro chu national importance ani a china ne na kain do na ate kan act east policy ate strategic planning anti indo thu da poimong chiang chia ka chon le isu thiam ho hela hi Hmang wo amendment apot forest conservation amendment act apom to khan thiam ta khan state commission ron ranga state na kan soi ho ve thunga baina pucha te soi angela soi chur chura ngene ease of business te kha soi te kha chang ka ma hemi act na tum chu pucha te soi khan ease of business ni project anti all sab na khani ta ni ma se chu company hovin anti tu anilo india so khai ma lak na chawa national importance less strategic activities lineage de kamo chu wangin vena kan pas kan lo ma mar tu poimo prakashke zo chu environment chu changa chung kan social activist po hen norila norula ka du chu state sarkar hian na kumatangena mo tun zpm sarkar ta po te thailand ni na thara mana kan party kan ti to lo tiang chin ni ve lo wa zpm hi party thara nia party thar ka thung thara na nia hemi lo nei kan ti thingkang lo nei ya to da ngai to mai so thing han dia so thing kan linga so thing ka ngot tha sam ngani va ngaya ngo kan va so thing kan ching dia so thing ke je chenga ke je suman kan te che kram ban te che ba ka so thing kan tu ya so thing ka kan la diesel do ni pon rammo ti che lo zo min dia mane philippines a pen ka muwa an youtube pa philippines a jung phe polipek ang chi te han lo ti mai me ya mo teng chi khan train vem thawa khating khan ngai toilet ti ka du zo ni chu wangin kan ram le na mi pu len chung se khan vena kan ram le na mi kan ta ni lo pathian ni min lo ho ti ra ka future generation ho ta na ran han chau tu ni ni ka se duwa se tu ta le me a ka chu ni che dang den ka se wa ka tu se prepare ka thiam bak lo ba prepare view point prepare na se chung lem le lo ba mar chu ram le na mai apoi mo nang le ken ram kan mai lo chuan vai hong nam dang hen mai kan phal tu ani lo ba tin tu na ta pen ka se ang khan Mizoram kan shoi tu ten sum do na ringot tele party hisab ringot te mo mani du sakzong hisab ngam kan la phe affair lo tin ram phoi tu kan ni chuan thousand tum lo picnic style ram phoi te sim to congress le mena pon picnic style en shoi zpm picnic style in shoi lo ngam ro pan ram le nam dam na ka te chu wangin a ho zong ne la vin tu na kon sim ka fak thu se po thiam ma parliamentary ne tu nang ka cm kan ka vel za wa ka du na lai tak zo ka chu a personal grooming mo amit wai thati san sam implant ti vel lukhum moi da motor moi dum de te zuar ti vel am pang ka poi mo ber ko no mo mira thai ber tan thing klang am mo tin ne eng tin ne christmas le kui pun ni cho vok sam me thin te hian andu thalin Sunday jinga meni lo nitin andu nu na bok san be the eng tin nge confident kan thingklang mi te le je thei jok te andam lo ve ngam mo khang ka ngai to ngai ta ni chu wangin jani na en chance ka last tweet ta pia ba mo ma sengin ka tu event me tu ho tu kan soi lo tu mai la ni changila buena zpm on cha ka tia ka support top ease of business data ka chu a company thil de la ka ease of progress kan mason na ile bara development la kan mason na tur ta nia at the same time chiti la jung kan tribal ni na kan pai don lo ba kan mizo ni na kan pai don lo ba kan christian ni na kan pai don lo
engel lau turom atak taka jom pulal do male apol ta Mizoram sarkar ZPM sarkar hin ram pakhat ma shalo aram shal tianga piwanam chung tenan tika awar deuhlak tin mi ngai to na asung lo tun zam khan hemi video karan siam chan po hi mi pali panga deu tho chang kang deu khan pushet piwanam chung itena ramma shalan ti hi han sei fe te nge kan te ngoru long ngoi ma kula ya video kan siam do ne ka ti kan du zong mo nge ni kan tiang kan tuin zong kan comfort zong anga aram kal lo mo kan ngai dan kal lo khan tungpong in vak lo bang jim kan jim to ne pon ram nen nam tan forest chu ka soeng kan mining jin kan ya kan se fo thin chu agriculture horticulture forest ti chu atak taka kum sam ne sam thumarun chole pe kalom mo dina mining conservation kan se mineral conservation kan te ngani MCDR 1988 kan te be chu da chu mining chu lung hote sim tu pon kum mak lu ngai voini kan conservation nen kwari lung ni mo balu mo tripurain lung ne la kon se ka bangladesh lung ne mo mal lung me te kan te apoi mo la to kundam development heram le nami ala chung chuan lung kwari lung le balu ko mo do pai me lo vila halin thok me lo sela tro chuwan khami kan sei lai ta ka mining angat pe chom kum mok to doi ani an conservation ka pai mo hemi tuna conservation forest conservation act the amendment na to ma chu forest kha ti taman duwa ti punan duwa amor chu chu ti line forest neya ramngo thadeu neya mo ngani fang male ngani pang balti vel ring lovin voksa te mo pizza te mo kan eve do wangin development ngaya forest kan luk ti cheni pon a forest ma natural forest ain artificial forest kan sim kha cha zo omjene zo poisa mu the nang ching chi thai te thingum ne kan sim khan achang kam do ne ni ka se mizo kan yangin Christian kan yangin tribal kan ni nang se fo mizo Christian tribal combination of bon top kan thiam lo me chu wangin tu ma sang bi tu kan om lo wa kan te do na kan sarkar tu po ZPM po he an lu thuk lo mi me an na kon fi tok lo wa India sarkar dor thiam ngaya India khwanin against policy boy puya khovel new world order on chuaka USA na boss to lo wa te don to lo wa India China te Russia te tang ho to vel mi me se fortune ngin khovel ni tlak na chu email ma lo mail ma ve tu kha ithian nei mong de USA chun mel ma siam nem lu tuka Russia te China te India te mel ma siam ma ani zum lo ma chu wang kan mel mun kan shelo wa mizo angina mo India nang kan survive don kan theu no bi lo India bon chou lu tuk do na 2047 Viksit Bharat an ti BJP sarkar na se ur te poi atakina lo thlinga nga chu ta chuan Mizoram he ta poi mo engay tuna Madiana Independence Day soy Eastern India Development Atika Special Trust Atika khawma chuwain kan drama leilung ho sakma mo misring kan bonlu tuklo ni pon kan strategic importance anti Indian Act policy kal kong tur ko ni man thiam ngai ta ni chu kan cheda poi mo soy thui to pathianin Mizo Christian te hi noilu tu ko umrang tu men do biglo ngai to chengila kan ram khoi tu te kan sui sela kan du thu sam lo ni pan suggestion te jok sela tin kan mi kan sui sela kan mai bang sui sel ni la mi lo huwa ni lo holo pon poi lo mas kan sui sel kha for the sake of sui sel sam ni la min MNF congress tu polo la sela central sarkar bit ta ngai to bin pulal do me de howin tu na ZPM sarkarin central atlak tun be deon nana lo moni pon lo takuma project sumtan on package on MNF congress le ZPM ho mo hala Mizoram mi la sa ho ka chen kan chordon chum sim chu han tak ta chung ka se chu ZPM po hen BJP hi Mizoram me puita ta na mo so na thlen don chun official in thok ve kam ro sa BJP support of man tu man hindu ko se moi don chung lo Mizo ta Christian takin kini te phechu kan BJP to Mizo takin Christian takin BJP ring ba mo kai thei ti khon se kwal ta do ni chu mai mi longa ta tu te mi se thiam mula kan tu ya ngai tu te mo ni nge ni
ruru khanu ti nani pon ti na tum awanga sei kan ni lawa maro chu kan ti ema wang sei kan ni ti kha kan sei ni chu rei don hle me video chu lo hrethiam don ni mang tha be kule